Artin tedaçe bûne yek ji wan welatan Tirkiya bûye. Çi li Tirkiye çêbû piştî ku demokrat nemayîne li ser kursiyê hukûmarî hatin. Tirkiye sîstema bergeriya S-400 ji Rosyayê kirî ku endamê NATOyê guênîne bi hîç awayekî biçe sîstemê S-400 ji Rosyayê kira. Ji bilî kiriye hem çalak jî kiriye û dibe di her demekê jî de bikarbîne bi taybet ji bo şerê li Karabağê. Peywendiyên wan digel hevdijê wan û şerê sar ku çendîn sala digel Rosyayê heye Türkiye Rusya awa bûne li gel hev. Li gelek mijaran da. Lê li gelek mijaran jî li pişt li hev dane. Li hev xistine. Lê ji bo Tirkiye çi tiştekê baş çêbû di nava 4 salên serokatiya Donald Trump da em hûn baş dizanin. Ku wî welatî dest bi operasyonekê li Rojavayê Kurdistanê nîva axavê da dikir. Hê jî birînên xelkê Rojavayê Kurdistanê bê derman. Herî dawî behsa pêkînana operasyoneke dî li Rojavayê Kurdistanê dike. Ew operasyon dê li ku be dê li Rojhilatê Furatê be. Ji bo çi ye? Ji bo jinavbirina Hesedê. Dibêjin em hazir nînin korîdoreke terorê li ser sinûrên me çê bibe. Çima terorê Hesedê bi teror dizanin êdî ew tişteke girêdayî siyaseta wan e. Ev aniha mijara germe li Rojavayê Kurdistanê ku destê xelkê Rojavayê Kurdistanê ewa li ser dilê wan e nizanin kîjan deqa û lehzeyê ev şazdeyên Tirkiye li ser esmanê wan dê bifirin û zarok û zêçên wan bikene armanc. Em bizanin li Tirkiye çi tê çavarekirin ji bo 4 salên dahatî. Eger hatû ne komarî be belkû demokrat bin. Çavereyî sepandina zêdetira sizayan dikin li ser welatê xwe yan jî berteskirina li bo tevgerên Tirkiya lê welatên derdûrê û tevahiya welatên din. Ji hevkarê xwe Ömer Sönmez ji Enqereyê dipirsim Ömer me hinekî li ser aloziyên di navbera Tirkiye û bi giştî qada cîhanê gelek caran ku alozî û nakokî çêbûne bi dîtineke Donald Trump û Erdogan hemû tişt ewa sekiniye kir bûye. Ji vir û şin da Tirkiye çavarê çi dike eger hatû Donald Trump nema Joe Biden hat. بلدان باشی من براستی وەک تەواهیە جیهان و حرەمێ li Tirkiye jî hilbijartinê serokatî Amerîkayê ji dêz vat şopîne li ku hemû bala Tirkiye û medya û siyasetê li ser artêşa li İzmîrê jî tevî ku medya Tirkiye kêlî bi kêlî xebatên lêgerin û xilaskirinê yên artêşa İzmîrê ve diguhêzin jî dîsa jî bala gelê Tirkiye siyaset û medyaya Tirkiye em dikarin bêjin ku dîsa jî li ser hilbijartinên Amerîkayê lewra herî zêde li derdorên polîtîk ev yek tête meraq kirin. Ger Trump yan jî Biden bi serkeve bibin serok wê heyama nû da çi bandorê bide ser pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê ev yek hem ji aliyê gelê Tirkiye ve hem jî ji aliyê medya û siyaseta Tirkiye ve ev çend rojin ku li ser hev tête nîqaşkirin tête nirxandin. Me jî wek tîma Kurdistan Müstişarê li Enqereyê me ji do em derketin nav gelê Enqereyê me nêrîna wan jî yanî ser ekranê niha bi rastî beşekî gel û beşekî pispor dibêjin. Çi Biden çi Trump bi serkeve jî wê polîtîkaya Amerîkayê li hemberî rojhilata navîn û li hemberî Tirkiye wê neguhere. Ji loma jî dibêjin her du jî bi serkeve wê ji bo Tirkiye ferq nekir. Lê belê em dikarin bêjin ku beşekî mezin ya pisporên nêzî hikûmeta Tirkiye her wiha gel jî dibêjin. Gel Trump bi serkeve wê ev yek di bercewendiyên Tirkiye da be. Wekî ku te jî amaje pêkir lewra dibêjin pêwendiyên Trump û her wiha Erdogan xwedî pêwendiyên başin li gel hemû aloziyan jî Trump û Erdogan dikarin li ser mijar û meseleyên aloz li hev bikin. Lê belê pisporên nêzî hikûmeta Tirkiye vê yekê ji vê yekê me tirsidarin ku ger Biden bi serkeve wê pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê wê zêdetir aloz bibe wê zêdetir bi nakok bibe. Lewra dibêjin Biden ger bi serkeve. Wê demê wê gemaroyên ji ber S-400dan wê cîbcî bike. Ku ev yek beşekî gelê Tirkiye jî vê yekê dibêje û dibêjin wê aboriya xerabiya Tirkiye wê zêdetir ber bi têkçûnê ve biçe. Lewra wek tê zanîn beriya du sê hefteyan Tirkiye mûşekên Rûsî S-400dan ku ji Rûsyayê standibû tevû hemû dijatî û îtirazên Amerîkayê jî careke din test kiribû, aktiv kiribû û ev yek jî ji aliyê Amerîkayê ve rastî nerazîbûnan hatibû, rastî bertekan hatibû. Lê belê Tirkiye digot ku me van mûşekan standî û em ê cîbcî jî bikin em ê aktiv jî bikin. Niha pisporên nêzî hikûmetê dibêjin ger Biden bi serkeve wê ev egerheyî û her wiha niha çendîn babet henin ku Tirkiye û Amerîkayê li serê nakokin. Yek ji wan mijara Sûriye û Rojavayê Kurdistanê yadinê mijara Libyayê, Rojhilatê Behra Spî her wiha mijara herî nakok û herî rojane jî bêguman mijara S-400 dane.
وهروان نيرنا بايدن جي لسرفان مجاران لقال حكومة تركيا لقال بوليتيكا درفايا تركيا جي قال لكي جواز لو ما جي ام دكارن بيجن كو جبركو بسبوري نيز حكومة جي بيا كده بيجن ميلو داخواز حكومة اك بارتيا تركيا ابكو جارا كدن ترامب سركب وهروا مجارنا كوكشي بناف بين كاريا اردوغان وترامب جي بيتا تشار سركره لا ليدن جي ام دكارن بيجن كو اجانس فرميا تركيا اجانس اناضوليا جي نها بجارتن امریکای جنیزوا دشوپین لگال ارتجا ازمیر جی او جن هاد بیجن لگوری اجانس فرمیات ترکیه اجانس آنادولگی هر چقاس بايدن د پشتا خویا به وجی د انکت و راپورسیان د لبل د بیجن لگوری هن انالیزان ترامپ جی شانس ترامپ سرکفتنا ترامپ جی زیاده ترنا بگمان رایدار حکومت ترکیه لسر هلبجاردن امریکای تو داخویان یکا فرمی بلاو نکرن لبل وکی کوم گوت هم مدیا نزی حکومت هم جی پسپور نزی حکومت به داخوازت کن کو جاره کدن ترامپ به هلبجاردن نخود بیجن و بايدن به هلبجاردن و بايدن زیاده تر پشکری بده کردین روجاوای کردستان کو ابیکشی و لدجی پولیتیکاین ترکیه به جلو ماجی وکی کوم گوت هم حکومت تركيا همجي وقت دولت دخوازن كو جاره كدن ترامب بسركبه بيغو مويد ساعتين بيدا جي بشكو يدي هيدي انجام من هالبجارتين امريكا يجي خويا بو يدي اشكرك بو وي بيغو مان يدي حلوستا حكومه تركيا جي هروها كاب سبورت بيجن دحيا مانو داوي تشبان دوري بده سر بيوندين تركيا وامريكا يجي افيك وي زيادتر بيتا زلال كرن امجي كيلي بكيلي هالبجارتين امريكاي كاربدان هالبجارتين امريكاي لتركيا الانقره بايتخت تركيا جي امجي جي انقره زانياریدان لسر گشتیا لترکیه بو هالبجارتنین سروکاتیا امریکای و اگر سرکفتنا یک جه کاندیدا برف کوشکا سپی دکیبه افجاره و جبو 4 ساله دهاتی هلبت امن کرم باوریا خوب انکتان بینن لجبو کردان کی جان باشه دموکراتی یانجی کماری کردان لسر دست هر دو یانجی نخوشی دربدری و نالاباری دیدنه کرد دناوی هاف کشه دا اگر هاتو دیموکرات سر بکون دیبر بکودا بچل روجاوای کردستان تایبت و لباشور کردستان و اگر دموکرات بن دی چپ سری وان به میوانه که من هل سر و پرسیز لترادو استم هکار عبدالکریم فندی ما مستایزانی گهج استودیا ما کردستان 24 دیگه ده برای هکار تو بخیر هاتی استودیا کردستان 24 دست بکی دا بحثا اپراسیونه که دیا سربازی جالی ترکیه و جبوسا روجاوای کردستان مجارک گرم هم لقادا ترکیه هم جی لقادا روجاوای کردستان و ولاتین دردوی برایات بسرکفتنا یک جوان کاندیدان دبت چه گوهرتن لسروی فکر و پلانا بیک اینانا اپراسیونه که دی لروجاوای کردستان دابه بله دیدنا من اف اپراسیون هنجی و بحث جکریه و کو ترکیه بحث لید کرده و پتر وکی ام بیشین استقلال دلیوی یعنی هر رخصاندن و دلیوی کو نها ام بیشین اداره امریکی یا ملت امریکی یا ولات امریکایی مجلی هلبجارتن و هلبجارتنا سروک کنیه بخو و دلیوا هنی دلیوا زانیتن وان بریارت هبدت یا وان کریارت هنی انجام بده و دیدنا من چه دیموکرات سر بکوین یا کماری سر بکوین اوام بگمان ده گهورین سیاست آمریکا دا چه بیتن لی او گهورین کار رژایی بیتن نه یا بنراتی بیتن اجبر کو سیاست تنی نه دست سروک آمریکا دا یا چند کسی که دست نشان کری دا اف سیاست ها ولات آمریکا پریوت بتن اشلای گله کسی دیتری و پلان تیتا دانانه و چندین ساله که نه کو تنی بیشین سروکه که هالبجارتی دی گهورینان سرکته و تنی بیتن برژایی شد دست لی لسر آخفتنا تا برئیس هکار بتویتکا چند ریزی اپراسیون ترکیه لروجاوای کردستان دست بکر یعنی تنی پشتی تویتکا ترامپ یعنی مروف دکاره بیجه بلی براستی جی هر دو حل قلاوین یک سیستمه و جو یک آخو یک آوخینه نه تشتک ناهی تا گوهارتن دونالد ترامپ گلک سیاست ناف خواه دستورا ولاد بن پیکر گلک تش بسری خواه کرن مروی جیش بیر نکه بگو ما نه راسته افتشت ترامپی انجام ده ادوان 4 سالت بوری دا هم بیشینه سردمی کو او سرو که
امریکا بو وی گلک تشتکرن کو تجارت میجو امریکا دانه هاتین رویدانه راسته لی او تشتی هم بیشینی بنارتی اساسی سیاست امریکا داوی نه شاید دستکاری بکردن بو نمونه از بیشم دم بریار و کشانا لشکر خوش روشاوای کردستان دای وسا گواشتن سرهاتن کرنه کو بریار خو لیو بیتو و گریده و اوی چند دیار کردن او دستکاری آن او گهورینا او سیاست داد کردن یا رژاییه بیتن افسرو که براوی نها اف دستکاریت نکر بیته و یعنی کو هم بیشین او دست حالات توی و اکثرو که امریکا هین همی جهن اینا بن ترامپیت بیتن هندک جه اینا بن و بیت تا راده کیشی هندک لبیشین سرپیچی کربن برانبر وی پلانه دا یا او سیاست آوانا دارشتی باشه ده سیاست رژایی بگشتی از بینم بله کرم بگشتی ازت بینم اگر دموکرات بن ادبیت هندک بیاوان دا بو کردا باشتره بن ادبیتن او باشیوان تاراده که روشاوای کردستان پتر بیشین مفاجئه بیده دیتنه لیب گشتی او سیاست وانا دارشتیه وقت سیاست در وجی کماری پتر سیاست وانا بو در ویا یعنی هم بیشین پتر یا شرخازیه و دستکاری اتوالات در و داد کتن و یا پتر گرینگیاوی السر در وی امریکایا یه دموکراتا برو واجیوی پتر گرینگی ابن خویا ولات خو امریکا لید سردما دونالد ترامپ دا وقتنا تدبیجی همو پیچوانه بو مدید یعنی کماری دناوا ولادا ابوریا که باش پیش دخستن یعنی هیچ دما سروکی که چار خولین در بازبوی متشتکی وها ندید که پیش دچونه که باش هبو دهلا آبوریه دا لیدیس عمد بینن دموکراتان و کاندید وان زیده بحثا وکشاندنا هیزن خوننا که جوالاتین دروه اوی کوکریه زیده تر کمارینه و جخوا پینگاب جی بو هاویتنه لافغانستان لسوریای لعراق لالمانیای راسته گودناته اساسا دید گلت اما لی هگر تو صحکه ایجی دیسا هر سیاست اوان پتری بو دروه اف گواشنیت که جی همی السر ولات دروت کتن بونمونه او گواشنیت وان السر سعودیه کرین یعنی السر عراق کتن همی سیاست اوان دروه وی رکی وانا آبوری خوب هستری خسته با لی ما بستامی وقتی از بیشم دموکرات پتر گرینگی بناف خویا ولات خود دنوه تو صحکه او آرامی وانا بو ولات خود پیدا کریه و هم دبیجین آن او سیستم و او یاساید گری دای بونمونه ساخلمیه یا جینگه وان تشتهنه پتر دموکرات ایت انجام داینه و اگر تو صح که کوماریا همیت تک داین اش بهف پیما اف و رکفتنا اتونومی هدنا وکشان اش رکفتنا ما پاراسنا جینگه هدنا وکشانه ابچه تنی خیر وانا پریکت در وی امریکا وانا انجام دانه ما بس نام پتر الفری او باشه به درکتنا یک ج کاندیدان د چه گوهرتن لسر سیاست انوان لهرما کردستان و کردان و که هف پیمانه که استراتژی لنافچه بجبر کو گلک جاران او بخوجی ناو شیرن کو کرد جنگاوره که بهزن جبور و بروبونا داعش و گروپین تونتراب لی یا پرسیارد وری دا گلک گرنگ اوه دما نمانا یک جاریا داعش هرچی قاس بحث 100 سال اندجید کند بیجن داعش ده هر بمینه لی دنمانا یک جاریا داعش دا دبکو سیاست امریکا دگل کردان چه گوهرتن بسردابه جبوه چاخه کرد دوه چه بکن گاواکو وان چنینه پیشکش بکن مخابن از بیجم یعنی اگرم بحث پروسا خو یا کردستان بکن یا سربورا خو هرما کردستان بکن که چندین سال ام وکی بیجین کیانه که سر بخوینه حتی نو که ام نبوینه وکی بیجین یاری کرده که وان کشت هنه دایان او تشتی وان ولات زل هزت ویتنی سر مفرزت کن تشتی که وصل دست مدانی نکو ام دشی وانا بکار بین نبا حتی که داعشی راسته وانا پس ناملت کرد کریه اللي راستی از او دیت نامنه بلا ام وان گوتنت هنه که ام پتر بیشین گوتنت پروپاگندینه یعنی اوت هنه تنه وکیت بیشین سیاسته که نه بو ملت کردنی سرداد بام صادان ملت و ولات وان گودنیت هنیت این سر دابرینه ادوید ام وک
بیشین ملت کرد ام بیشین اداره کردی جوان تشت هنه مصدر بیتن کو پسنا ما بکاتن بیشتن کو هین شرکت باشین هم شرکت باشین هم بوچه شرکت باشین هم وان هم بکار اینا هم شرکت باشین یا هم براوان کرد باشین یا هم هزکا باشین یا هم خودان مافین افتشت هنه بله خود جورج دبلیو بوش گفتو همه سا و گرنه و عراقه لأمر لين خنا بين بيشيا شر يعني دي كسهبن لشونا ما شر بكيان بگومان اگر تو باش صح که بله بگومان اگر تو باش صح که السردم دی بیشین ترامپی و چندین ساله جی اف سیاسته یا تیتاب کارینانه ایدی ولات که وکی امریکا یا ولات زلهست ایدی نه وکی بیشین نه مجبورن ایدی ملت خو یا هفولاتیت خو هندک ولات دیب دنا کشتنی یا شرکی داب دنا کشتنی زور باشه وان ملت اب کاری دوینا بردا وان ملت کمینه یک اتنیک وک کردان بکارتینن وک روجاوای کردستانه و باشور کردستانه میناکن هری زندیو نجمه بگومان دوی چاخه دا کومت تشتک نبه پیشکشی امریکا بکن او امج امریکا وردگرن هندك بروباكندا واخفتن نزق وهندك تشكو تقمنينا جبلي ويغافا كود مساله دبيتا جدي بونمونا رفراندوم سرخبونا كردستان بيش جيرينا كيرن يعني يك جوان صدما او بوكو امريكا بيش تاخل كردا كير صدا بينجيا اخا ما جدسته ما شودنا واسه سالان دا او كو صدام حسين نكاري بكا جروبن شيعة مذهب بهفكاريا ايران كيرن او ايران كو امريكا بجيت از دجي سياستا ما كرد فيناف بريدا جبو هشمن تركيرن اخر دكارن چبكن اوه برینو که گوتی آنکو هشتا ام نبوینه یاری کرده که سرکی ادوان کشت هنه دا یعنی ات سر واقعی دا هشتا ما رول خو ندیدی یعنی ام نبوینه خودم بریار اوه شلایکی دیتره و امریکا افولات الزل حزب گشتی سرداری ادگل وی لاینید کن یان بشین وی ملتی دکن یان وی لاینی کن اوه پیز السر عردی بوچی سرداری ادگل روشاوای کردستان بونمونه ده هزکا دست نشانگیری بیتن که او جید زانن سر لاینه که دیتره ونه او لاینه دیتره جی که لیستا تیرور دایل دفونه او وانشت هنه باشد زانن اگر هم بزانین او باشترش مد زانن او کینه و چه بوینه و چه نبوینه لیش برکو او السر عردی هم بشین الواقعی دا خدان هیزن او اوت آخویتن او بگاویت وکیل بشه نچاری به سرداری گلوانات کنه و نکو هند مثلا او لاین دست نشان کرید ویتن نه او هیزاد دستوانات العردی او مجبور اندی بگاوی سرداری گل کنه و بو مثلا ریفراندوم میشی نتنیم اد بشم ریفراندوم بو اگر کو اف بیشین او تشتی روی دای هنگه کو گلک ما آخر نه البته وانا پیش گیری نکردن ام نابیجن صدمه برای اسفندی ام نابیجن صدمه لی ام دبیجن پشتاخدان کردان هشتن کو هیزن حجدا شعبی به هفکاریا ولاد ای ندانی چه کرن مثلا نه اگر پشتاخدا بان کردات بار بکه چید بیتن حتی کو اف عردی جه از تو لی تاق وی نوشی اولا یعنی هیگه کو شرمت کردن و دویان آخا کردستان نهلن و بن وقتی بجن خره بخنا بن کنترل خود اینا جه منو تابع از تو هر دو لی تاق وی نوا اگر پشتوانی امریکا نبا بیتن افریقا ام طرف شکادی ته بس جبوه آخا کو تو جد بجی اگر پشتاخو ندام برای سپندی به هزاران پیشمرگه شهید بون قربانی دان به درجه های 100 سالن خبات کردن جبو کرکوک کرکوک دل کردستانه لی گاوا کو پشتاخو دان جبو کرکوک و شنگال و زومار و نافچین دی جدست کردان بچن زدست جسدا پنجی آخه ای پش ندان چیه او گرینگیان منوته هی او ویانا منوته هی بو شنگار و کرکوکی وارا امریکا او نینه او نه وکی منوته حضرت کردن او دیف برجامندیت خو و دیف سیاست خو کارت کردن او نه بو برجامندیت منو بو حس کردن منو ویانا من هاتیه ویره او دیف برجامندیت خو کارت کرده او سیاست او دارشتی چوانه او دیوی کردن یعنی انا گورا سیاست امریکا دکارم لداوی فهم بکم اگر هاتو ترامپ یانجی جو بایدن به فرق ناکه هر دو کرن یک آخو خینه و یک سیستمی نه تشتک نتا گهارتا گهورینا کا رژه دیتا کنه رژه بهیوی ما او گهورینا رژه دیسا جدزدانا کرد و آخا کردستان نبا وکیا لسر دست ترامپ تبویا برای عبدالکریم فندی ان شاء الله هم یاوا ده هر هوی گلکس پاس مامستای زانینگه
گلک سپاس بوده ساغ بله هجان برف کوشکا سپیر و مالا کردستان 24 بردوام دکه اوان هر دو رنگین هند بینن یک جوان بقاسی چند ساعته کندین لپیشیا ما دیار ببه کدکی جان ببه سروک 4 سالین دهاتین مزنترین ولات جهان امریکا که خدان بریاره یا سیاست نوی راست و خوب باندوره لیسر همو ولات جهان دناو واندا کردستان و عراقت که از بزانم پشتی داگیرکرنا کوبانه هندزانن امریکا دست به هفکارین خود کرج بو هزن کردی ل روجاوای کردستان یعنی لکلک وان سکنین حتی امیر رد داعشه بجن سر کورمار کوره به هفکاری حسده وان به هفرا ل روجاوای لسوریه کشتن پاشی و هفکاریان وان بردوام بونه حتی هاجی هزن امریکی ل روجاوای کردستان هبونا خوی هیا هر چقاس سالا پار دوی دمیدا هزن امریکی به توییت که ترامپ خوش چندین نافچین گریسپی و سرکانی وکشاندن و دمل دست هزن ترکیه لوان نافچان اپراسیون پیکینان گوهرتنین دموگرافی چه بون البته عفرین جبیر نکن حتی آنها جی ترسا گل می روجاوای کردستان جی پیکینان اپراسیون که دی جالی ترکیه و بوسر روجاوهای البته به هفکاریا روسیه و امریکا چما جبرچو چاوا درباره هلبجارتن سروک دهاتی و نرین جدا ین خلک روجاوای کردستانه که چه بیجن ترامپ به چه به بایدن به چه به هفکارا من لاوا اسعد دگل خلکی آخویه که بزنن خلکی می روجاوای کردستانه نرین وان چیه؟ برنامج وان هنا كيبه واب برنامج بطبقينه غصبا عني وينا ابتي يعني كيف دركبه ومصلحتها امريكا بيتشكنا مصلحتها حرتشتك فرق لنا بايدن يا ترامب موقف ازولو بيجم يعني بايدن چما؟ بايدن دبيجي از دوسي كرداما جوا ويكي و اوي ديتري ام درين شمسري مكر نيفي ولاتي مداخل كي كيف هم جرناي از خوازم ترامپ سر بکوش بر عریکاریا ملت کرد کردی و گویش ملت کرد کرد که رئیس امریکیش ملت می کرد نکردی. او تم برجاندی وانا اساس يعني مسألة كردا او انا نتني او حمود جهانجي يبونا كردا تشتكي جدي ناكن بله هلبت نرینین جدا هنه کالکی گود کیفام جرانای کیفام ترامپ رانای جبرکو نیو آخامه دانه دسته آلیندن اجان ربر کمرا اسلامیا ایران جی علی خامنه‌ای را گهان سیاست ایران برانبر امریکای بهاتنا اداره نو گوهرتنا سروکان نای گوهرتن گود جی ایران ناچه جیر گواشن امریکای و دما چند سالن بوری داجی امریکای دنافخو در و داش کستن